матлуба исломова ба сабаби бемориаш бештар дар хона мешинад ва имкон надорад барои дилхушӣ ба барномаҳои фароғатӣ равад. вале ӯву набираш охири ҳафтаи гузашта бо даъвати махсуси овозхони дӯстдоштаашон Алишер Набиев ба барномаи консертиаш омаданд. من خودم چخل بلیت گیرم یگان کس بلیت آورده تیدو روام کنسری بگفته وای که دگشت دادم همه سری رکلام کدیان که وای که دگشت دادم بچه کم خودش دوتا که بلیت فستانده است هم شادی که دا امسادی هم بچه ما آوازش میبینم میشنوم نغزه که گفته ба фарқ аз барномаи консертии дигар ҳунармандон ба толори 500 нафараи кохи рӯдакӣ ин навбат меҳмонони асосӣ нафарони имконияташон маҳдуд буд. худи овозхон Алишер Набиев мегӯяд ин тасмим аз самимияти зиёди ҳаводоронаш рӯи кор омад. дар байни мухлисони ман ҳастанд ки имкониятшон маҳдуд аст, роҳ рафта наметавонанд, аз хонашон намебароянд ва фақат манро аз тариқи телевизионҳои маҳаллӣ дида бисёр занг мезананд, дар тамос мешем. ман хостам ки барои онҳо як сюрприз омода созам ва мана шукри худованд ба орзуям расонд. худоҷон дар ин барнома на фақат маъюбон балки ятимону пиронсолон аз муассисаҳои махсус ва рӯбандагону тамизкорони шаҳри Хуҷанд низ даъват гардиданд. مؤسسه دولتی مرکزی دستگیری اویله و کودکی شهر خوجند سابق خانه کودکان عرض سپاسی خود را به سراینده خوش‌آواز علیشر نبیев جهت غمخواری و دستگیری کودکان یتیم و بپرستان می‌رسانم. با تو جان بشینی حیاتم خوب. برخی از آنها در صحنه با آوازخوان هم‌آوازی نمودند. این همین نیت از خداست، همین وای شدن صنعتکار شدن جدام وای شوقش بلند اینه. من علیشر نبیف اشدی مخلصم، صنعتکاری بسیار زور. من امنای مخلص شما نیتم اگه با اینا که با سرود برنده خونه. حالا در ولایت سوخت زیاده از 94,000 معیوب به قید گرفته شده است. گمان نمی رود حال همه آنها همین گونه خوب و خوشحال کننده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.